chibai ule wen hi November ni somni sangni le somni pakhat inrin ni nia kale PDF medical team an man tak zinga matlani dalan nia puna thu thedar chungchang thu diklawani thu PDF kale te thu chu hi lo ngai thla ila MIKM kale PDF battalion thumna bai kan to chungchanga thu diklo atam hlea tuna po kan unaw nu matlani hi dalana puna social media a kan lo hmuwa kan ril ru an hle ani matlani hi dalan ani lo ti mi zongjong siata kan puange tu hnuwa chuan kan chungchang thu diklo le boina dang min siam sak to lo turin mi zongjong kan siat tira cheu ti in kale PDF ten thu chu an siam ani Magoi region le Sakai region a sipai ten in do thlo theina lam thlengin mangma se firfiak sipai thi chu rampuma zale somthum pathum anom thu ria tani Rangoon region 20 township a maitel to warweng tu pahni ka hluman ni Rangoon region 20 khopui san yuwa khwa maitel to warweng tu civil dress in thuam sipai pahni chu November ne som pakua lailam dar level khan bai kan chuan lai ka hluman ni thu tol chung mi puiweng hum tu pol tenan soi PDF tan doi pol chuan an ti nge ni thu an puang zara kan mi le sa then khat chu man tok ma se kan thla then khata tia kan i po in a thai ang angin kan thok zel don sipai thu nei tu ta chu thina ina muak me ka revolution hi a hlotling to ani ti in thu chu an siam ani aya ro ti to khuwa bomjam khom puaka sipai somthu man thi aya ro le wetlet khoton tir mumit lui kama om ti to khuwa in kultum firfiak sipai ta chu bomjam khom hlom puaka sipai somthum chuangan thi thu le chung ruang te chu zirna in kota da kho man ni thu tol chung mi tenan soi tol chung mi puiweng hum to pol jinga mi phaka chuan bomjam khom manga bayan nia atlem bera sipai somthum chuan thi ang sipai ron kalte jinga tamjok thi le hliam anom ta ka wangin ruang po an la khom thailo sikul kotan kang dum veka sipai bek kapan ko le bokani ti na soi kan go a police pangan thi November ni som pakua jing lamdar ko le chan vevel khan kango khuwa chimlama kal sipai ui chau ho chona kar var pahnia pakhat jok chu mel som pathum bula PDF kanko battalion ni na ten bominan lo baya police pangan thi thu le hliam anom nol bok thu PDF kango chuan thu chu asia mani so khuwa sipai somli thi in PDF pakhatin nunna chan November ni som pakua khan so township chunga chin lein khuwa le toma kho in kara CDF kan palet CDF mindat YDF le PDF so tang rule 10 firfiak military council sipai ta chu jingnam dariat vel khan an kapa nasa takan in ka ton hnuwa firfiak sipai somli vel zetan thi thu le sipai lam chu helicopter pani manga tanpuina pe kan nia chung helicopter pani chuan darkar khatvel chung zet CDF le PDF pol ta chu an in ka ton choka PDF so pola me pakha chu ka phone in ahliam tur lovin athi ti sia tani kan paleta sipai palien thi November ni som pakua chonudar khatvela tangkhan chin state kan plet khochunga CDF kan plet le firfiak sipai te anin kapton lea sipai pathuman thi thu ria tani November ni som panga po khan firfiak sipai pakhat chu CDF kan plet sipai pakhatin bike chaktakin asuwa ahmuna sulum ngalti CDF kan plet chuan thu chuan siamani Thilin township in kana sipai somthum parukan thia PDF pasari in nuna chanin pariat chen sia lawinan oma civil mi pani ha hluman ni November ni som pali khan Thilin huna bike som pasari manga firfiak sipai marhuai tu te chu boma bayan nia sipai matong pani chu amunan thingal ti sia tani November ni som paru khan Thilin le kanggo inkar kong saklama firfiak sipai ten ron thlenga civil mi panga manin pani chun chualea chau yu a civil mi pani te chu an hal hlum ti sia tani November ni som pasari chokmadar somvel khan than pin kong khubula haral tlan kem pakhat bula in kana chuaka ral tlan te chu tlan chuakin mun him jok an pana firfiak sipai pali an thi ti sia tani bok chuti rualin tol chung mi puiweng hum tu pol lama mi pasarian thia mi pariat chu chin sia lawan om thu le zon me kan ni thu tol chung PDF ten an soya chutian zon na mun pakhata ruang pasari le mun danga mithi ruang pariat an mu thu sia tani firfiak sipai ten an hal hluma wangin tu tange an ni ti sia thai ani to lo November ni som pakua jing lamdar thumvel khan Thilin le kanggo inkar kong pui mun pakhata ration supply tur ni om tak firfiak sipai motor panga chu bomania motor pani fuin pakhat chu chhenhe hleya
sipei somthum velan hliama thi ero hriat thei alani lawa chung sipei ho chu Kango Township min yuwa khuwa police station a in ngatin chu khonhai vai om doctor le nurse te zongin an buai hle ti hriat ani ye phiwa bompu ka sipei palian thi ye phiu khuwa kampau hmun pha chawnga dalan tha tok en dik tu pol sipei motor pathum chu November ni som pako jing dari advel khan boma ben nia sipei palian thi thu hriat ani chung fir fiak sipei ho chuan kho chunga pui thiam motor chu in phennan ama saberan tlantira taung yin in kho thlen ma kan pau le tan yin in kar kong thuam ayak kho me khe taung bula tua chung PDF 10 bom kaminan lo baya minute somni veran in ka thu tual chung mi te hena tanga hriat ani sipei motor pathum boma ben ni lain motor pakhat chu kong sir korat la a sipei pali thi in pali in hliaman tuara PDF lama tu ma hliam le thian om lo thu ruang phur chuak tu tlom ngai pol laminan soya chu in kana hmuna anu rei vaklawa sipei motor som pali force zavel telna chu anon thleng le ngala operation nei le ngal turan in puacha mek thu tual chung mi tenan soi ani KNU brigade khanna area BGF sipei soman thi Korean National Union KNU brigade khanna du ta thu district chungalut Korean Border Guard Force BGF battalion zakwa somkwa pakwa hnuaya sipei ta chu November ni som pasari khan KNL le sipei tanen voi thum zatan in kapa BGF sipei soman thia panga aya tam an hliam bok ni in KNU lamin thu chuan siamani November ni som pasari jingdar khatvel khan KNU brigade khatte ria ba an township metana kholom chauke khi khobula BGF battalion zakwa somkwa pakwa division thumna commander sola te takai suai motor injui chu KNL brigade khanna battalion khanna ten an loka pa BGF sipei pasari thi in panga in hliaman tuara an chona motor vargo kar pani po achia thu hriat ani chutiang bokin November ni som pasari chonudar ni pel khan choke ki khuale phalan taung kho inkar kong puya BGF motor injui chu KNL brigade khanna ten loka ble in BGF battalion zakwa somkwa pakwa deputy battalion commander so cho pho atelin mi pathuman thilea motor pakhata chiat bok thu KNU thu chua tarlan ani tlailam dar nga lemni somli vel khan bo tapiu khobula sola te takai suai motor injui chu KNL ten len maina lo beile in thile hliam anom le nuala he BGF battalion zakwa somkwa pakwa te hi military council hnuai om ni in KNU brigade khanna te control area sipei tanpui turalut anni ti hriat ani Kaliwa township a military council teruat second region chief minister telna motor injui boma bai anni Kaliwa township a military council teruat second region chief minister telna motor injui boma bai ani second region Kaliwa township Kaliwa tanze ye ukong mahamiang ram hnuai hmun pakhata military council teruat second region chief minister umyat cho telna motor injui tlar chu November ni som pakwa jinglam khan Kaliwa PDF 10 bom manginan bai ti hriat ani chung motor injui jinga telve me pakha chuan tasang mong thabial ni kumtina kut nei thin mahamiai pagoda le chun yan aung pathian kun mangzo a holam aung chen ta khuwa tanga Kaliwa lammel som pathum vel inkara bom kama bayania kong sira bom pathum kam chu puaka ma se motor hovin an kalpel hnuwa chau apuaka lapuak lo bom te polak chuani ti na soi bom po hnu loka motor chuang silai keng ten an silai chun tong pong ka wangin mi pakhatan ka hliam thu hriat ani second region chief minister jin chuana motor convoy chu voi enga mazat bai lo ni towa September thlapo khan butalina tanga mungyua lama kirna zito khobula mungyua ye u mandalay motor kong puile miu township mungyua mandalay motor kong pui inkara bom kama bai alo tok to bokani Sian state mo kongwa inkana thleng Sian state marlam mo kong khuwa phojo kho chunglama kokan sipai MNDAA le military council sipai da chu November ni som pakwa chomadar som pakhata tangin anin kap tana thile hliamanam thuero hriat alani lo Dimo so a sipai pahnian thi November ni som pariat khan Kaya state Dimo so township mel rukhu a sipai motor injui chu bomkam manga bayan nia sipai pahnian thi thu karen ni PDF 10 thu chuan siamani Kachin state Suekuwa inkana theng November ni som pakwa khan Kachin state Sueku khuwa tanga chuk firfiak sipai te chuan na long pani chu chohnudar kharlem ni somthum panga vel khan kata township min le khobula KIA le kata PDF te le
kata tual chung ve ham tu pol sipai ten an lo ka pa silai lian le te manga mini so panga vel an in ka ton thu kata tual chung ve ham tu pol lamatanga chanchin sia tani police pani thi in police tam takan tlan chuana ye ja chu ma u police station chu PDF ten la in an hal Magoi region Pakhau Ku district ye ja chu township chunga ma u police station chu November ni somparia chonudar ni vel khan darkar khat chuang an ka hnuwa police station chu la in an hal rala police pani thi in ral thuam an khom nual thu tual chung mi pui veng ham tu pol ten video footage nen an thedar People Defense Force ye ja chu le Phoenix Special Guerrilla Force ye ja chu Alliance Brother tangkop ten police station chu darkar khat chuang an ka hnuwa thoi na ponglak tu pol police te an tlan siat tak veka wangin Alliance Force pol pani tangkop ten police station chunga laptop pakhat bike pali hand grenade pakhat silai mu tele lekha poi moten khoma police station chun halrala chu in kana chuan thunei na ponglak tu pola police panian thi thu ria tani Paunsaya Military Council sipai tele MNDAA te nizan thleng khan in kapin Military Council sipai thi an umnual Sensted marlam Paunsai kong puibul tong taina tlanga Filfiak sipai tele MNDAA te nimin November ni sompoko zan dar ko le mini somthum panga thleng khan nasataka in kapin Military Council thi an umnual thu tual chung niu satanga ria tani tong China tlanga Filfiak sipai battalion somsari pasari ten ral thuam fam kim nen anon baya wangin in kana nasataka chuaka MNDAA ten lo hual beta an ka le ta wangin Military Council lamin an tuara thi po an umnual thu ria tani Kalimyau Sizang khomi pakhat chu sipai ten anghong an zaisak Kalimyau chimthlang lam Chinhel Bul Sizang khomi pakhat chu sipai ten November ni somparu khan anghonga zaisakin an tiluma November ni sompakwa khan arwang chu khomi ten an asuak ti ria tani kumsamli pariat mi pubiak ni sang arwang chu sipai ten November ni somparuka PDF kale battalion thum hnuaya kem pakhat Military Council sipai ten an lakna bulloka alua silai hliam le anghong chema zaina hnu ma nen mu ani pubiak ni sanga chu tel hong phun na hmuna November ni sompali khan ama chawina riak luta achung ten ho turan phone hnuwa a holam chu konga sipai ten an lo thatti ria tani pubiak ni sanga hian fanupali neya achung te chu kalimyau khachung lama tlan sia in an omto ani November ni somparuka PDF kale CNDF tangrol pole Military Council sipai te inkara inkana chuwa hnuwa chu inkana hmun hnai vai khuwa miongla miongsong sinto siaro sizang tong ensu miongmia le se kan mi puita chu hmun him laman tlan siat do vek to thu ria tani yinma pina sipai ten mi pathum kap hliamin no pang pakhat thi second region yinma pin township yuataya khuwa November ni sompakwa jinglam khan sipai te silai me puwa wangin no pang pani telin mi pathum ka hliaman nia no pang pakhat thi ti ria tani yuataya kholama Military Council sipai ten lulain khomitan tlan chuka sipai ten an kap zuya kumsari mi no pang pakhat sakor chopelai chu achala ka tleu nia ahliam chu angai tom hle thu ria tani bok kumsom palimi vel no pang pakhat chu amit zon taka silai mu ina vertlanga athingala pakhat chu aoma ka funi in damdoya in kol me kani Filfiak sipai ho chu yenma pin lama tangin anron inzar pharzela yenma pin khochak lama bompu ka sipai pathuman thia panga anliam ve bok ti ria tania chu chu marlam yama mi puive hum tupol le Burma Revolution Force yenma pin tangrol pol te ti ani CNS sipai pakhat thantlang khubula inkana thi CNS sipai salai John tluang lian thanga chu November ni sompakua thantlang khubula inkana athi thu ria tani salai John tluang lian thanga thian mi pakhat chuan ani na taka chuan ka thian pa hian zirna lam atui pui hlea abik takin English a zir paya chan sang sang wangin kan khu a pol riat pasa pol kwa zo lovin a cholani pol riat thleng thantlang township school sang sang inti siak na a loman pakhatala a khati khopa zirna lam tuimi zirna dong thai talo chu alung chiat thlak le ani tina soi Military Council ten dot thu an the dar le ta rengun dokongmiop te seikan township yerana ninsi anya khosamek NLD MP upyo zia to chu Military Council ten November ni sompariat khan anman thu chu an siama nimin khan afarnu dokhim papa toi anman le ti ria tani nimina Military Council ten thu chuan siama chuan
NLD MP Upio Zia towa kut atangin ral thuam an man tel thu le an thalak siam chop mangin Upio Zia towa hian rengun khopui chunga firfiak taka chenna a huai hot thina wanga manani thu an tar lang bokani sipai pathum manani thu NUG ministry na puang firfiak military council sipai pathum chu manani thu le zaom takle him taka kol thatan ni thu National Unity Government NUG chuan thu chu asiama National Unity Government nuaya Ministry of Defence chuan mi puive him to polin sipai man le sipai mitang te en kol na chungchang kai hroina apong chuak to a November ni saria number 1 sipai te ne na in kana munaman sipai te chungai salovin zaom taka kol that an ni thu le chung sipai man te chungchang chu International Committee of the Red Cross ICRC lampo hriat tirani tur thu Ministry of Defence chuan atar lang bokani man tok sipai te chu pakhanna tatta phiu paya panina tatta min that chawa pathumna tatta phiu we so ten ni Falam khuwa police pakhat chu CNDF ten manin thu anzot fiamek Sinstead Falam Township Police Station a police ral hleithanga private number 282297 CDM lutum sarkar staff te chanchin ngai vena dapkhom le CNDF sipaizat ngai vena an omna vela mi pui atiral titwangin November ni sompariat khan Falam Township chunga manani thu CNDF lamin thu chu an siama CNDF lam chuan Falam Township chung mun sang om chin mi ten dan lowathunei na ponglak na dole ta civil disobedient movement an lut theu tur le chu tianga tilote chu na taka semna pek an ni tur thu September ni sari khan thu chu alo siam to bokani CDM zom lova firfiak military council sipai te tan puya firfiak tirka police na thok tu chu International War Criminal Court sipai dan nen in miladon CNO CNDF sipai dan anga mun himlama thu zo fia mekani thu CNDF lamin antar lang bokani pisu chi ompuinu ko ta in lan turin military council tenan phut uphiom me te puna thamna le eiruk na thu boy kal zela do Aung San Suu Kyi ompui do wewe tani chu ko tin thu thetua in lan ve turin November ni sompakua ko ni khan an ko ti sia tani do wewe tani chu tun thangin do Aung San Suu Kyi te chen na ina al om renga November ni sompakua ko ni a chuan eiruk na thu boy siam sak state councillor do Aung San Suu Kyi Nepiro Mayor Dr. Miao Aung Deputy Mayor Uyenmi Uale Nepiro Municipal Committee Member Uminate anin lan ani India rama min ang hle thunei na ponglak dawdal na kongzo nei ani India ram New Delhi ya Chinral Tlan Committee te kai hruaina in Myanmar mi puiten Chin State than tlang kho pui mai hal chungchang te Tedim Township kho pakhata mai se pani military council ten an pong sual chungchang te heng an thil ti te na takan dem thu le democracy nei le thaina tur le military council thunei na peithlak ani thainan nimin November ni sompakua chonhulam khan kong anzo ani US journalist Denny Fenstaran Myanmar jela tanga chu anua an chenna America ram athen nuwa po englai po alukhum sen akhum chungchang anzota helukhum sen hian in sain jela tanlaya atan pui athian thaten an pekani awangin atan alu ema chu wang chuan a jel tan pui athian tele Myanmar raman ha thopui te zongjong a hria rengna thil pekani awangin helukhum sen hi englai po khum rengani thu asoi ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thak thete chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye